Aduh. Bontot jelas ngomong duku ngomong nama paten tapi Allah reaksi sama sekali. Alah bodo amat ay merene ke 2000 ya. Itu man saya tak katipu ku aing nipu aing mau katipu aing bontot. Acutan saya ya jadi pernah tak. Ih, saya sakelong cukur baik dia jeung doang. Iya itu bener balikeun sama ya. Sudah rek. Kira dia poin bontot panggil ditagih ku 2000. Lumayan 2000 guys mental nah kolotai. Oh nama ditagih gua. Edek, abi kang baru di bae he. Beuh target ojos nu katilu ieu mah. Jadi demi be jadi bulan ini jadi geus jadikeun. Saat aran nanti budaknya titik-titik cabai rawit haram ya beuh. Jadi target nu katilu beuh. Boyong, emang hanyot si ojos reaksi kemarin dia tak biar pelet kita pengen hermas rokok. Tingnya deh. Harusnya tahu dia ditipu kurang nurut bae atuh pira dia teh kajiri ong dia padagang oe-oe teh zaman Oh, teh iya. geus kanyawan kok. Kita yang belum. Aing bisa tak mikir gitu nya aing nang dukun di mana. Tapi na urang katipu tetep. Oh, Amplop iya. 2000 sanji. Belum pernah pajar aing gocap sewa nggak tak? Cair teh jadi. Oh, Ampun aing bisa tak. Oleh musim kado ya. Kalau beli kado acan ada. Ya, Bandung. Ya kadonya. Astagfirullahaladzim. Belikan kado. Siti. Allah percorok-corok tuh yang jadi gelis-gelis ibat mati. Ih biasa nongko. Ulah ngalah, anak yang aing. Yo, tadi lain pesan kopi. Kak. Kakak sagedeng dagang kopi doang ge, beuh geus kepus. Campur korupsi gitu. Karena kayak endek, tapi terjadi. Soalnya lo bangun penjara, ya koruptor. Ya, eta kopi nah. Bener lah enak. Ah, nyawa rompok magang ba? munter. Terang. Bade ngelarin mama. Anjing muter dia, Lek. Bae. Bang kalung gimana tanah yuk. Ayo. Karena bikang mah. Ayo. Karena bikang mah nyamper bae deh tile. Pasti budak eta ngomong kena ya gara kamari teh yang katipu. Yakin guys. Ada lu titik gelis ya. Aing gelis tah. Ih, pahit dia dong kehidupan yang pahit. Entah ya dia kamari mah udah aing. Sama yang kerpecak bae dia. Bisa bae. Ih, si Jebe tuh. Jebe. Dia. Eta doang nasi ojos. Ngajajal reaksi sama sekali. Iya bontot. Dia kan duitan 2000 dia. Itu dia. Nahan 2000 nahan dia. Eta kamari teh aing katipu dukun pugu dia nu padagang. Dia nipu aing dia nya. Dia 2000 tah. Apa gaya nih 2000 ge wah. Mentai na kolot. Gantian buat dia. Ya dia ngajak-ngajak aing nih. Gantian. Yo, Nah, aku yang gantian 10.000. alhamdulillah. Dia mau naik nipu. Tipu gua. Kasihan deh lo. Oh, aing balik lagi ya. Kopi. Katipu deui gua. Dari mana bae dia awak kuru deui. Carana kos 2 minggu tenan di mana dia? Aing tadi mana? Padahal bener dia aing bolak-balik aing lur kacapi. Apa capi? Mau nak kado. Bukan kelong. Lu bener dia kok kelong. Oh, yang di Pura Kosa. Beak aing ke manggil. Terus nganan dia? Tungahan aing tanggung ngarang. Oh, wah, nama. Pantesan dia 2 minggu itu balik-balik.
Bercanda lajunya sih. Bau dia. Bau kelong. Hahaha. Hehehe.